rusange. Barca imikino 7 insinzi 6 banganyije umukino umwe ntibaratsindwa ibitego 21 bazigamye nako batsindwa 5 bazigama 16 n'abambere n'amanota 19. Match kurikira barakira Paris Saint-Germain ku muso kwa gatatu live hano kuri Magic FM. Match y'umusifuzi Michael Oliver. Hanyuma ku muso w'ejo Kailati Ahmati na Madrid ni match y'umusifuzi witwa Marco Guida. Nubwa mbere agiye gusifura match iri mu kipe yitwa Real Madrid. Iyi match ni hano 5 kuri 5. W'ejo information gato muri Barca gato no kwishimira igaruka rya Lamine Yamal wagarutse atanga assist igitego cyiza cya Lewandowski cya kabiri. Ikindi cyo kwishimira cyane kigiye no kufasha kuri Paris Saint-Germain ni Rashford uri muri form yongeye ku assistinga nanone yongera gushimangira ko ahagaze neza. Ubona yuko vraiment hari ibisubizo ari kubahereza muri côté offensif urahirwa ibitego 5 mu marushanwa yose ibitego 2 assist 3 wow akoze kandi abikoze nyuma ya international break urumva ubwo ni nko muri game nke 3 cyangwa nge nyanariza Barca ifite abazamu sava basunika kuri kabiri nta cyozo mpabona. Gilles akensha bari fit ni atari fit uyu mwana Eric yahakina Eric Garcia kuri gatatu Barde nuko akona kuvunika Martin nawe yagarutse si bibi. Umutima wa defense usangamo Araujo ku Barca Christensen ndetse na Eric Garcia mu gihe Rio kamgite naho ni habarirwa ariho yakoresha akenshi yego niho hantu mbonamo kubura umurida nkoresha iryo jambo umurida umukinnyi mukuru le grand patron generale wa defense nyine wa mukinnyi ukora match wa muntu uyobora abandi wa mukinnyi mukuru ayisa ni hafite akabazo. Recuperation Barcelona ni ikeneye gukoresha ibigufu ibyo twarabyize twisomo rya Busquets. Frenkie de Jong yari kumwe n'umuhungu Pedri ari ku 8 bafite nimero 10 muzima bafite amabusyo menshi bafite ba Firmino Lopez nubwo kavunitse bafite ba Olmo baragerageza bashaka no kwa deploying Rafinha. Nimero 10 zitari ku rwego rwa Sisi na Witi niyo mpamvu bazirotatinga cyane ariko kandi zitari nambi cyane kuko ni crisis iri Burayi na amakipe make y'abafite bibitangaza bari ku rwego rw'isi na Manchester murakinga muri iki gihe si nyinshi zibafite rwose. Chelsea ramufite Gokole Pama yo Manira mufite nubwo bamukoresha ku 8 Bruno ariko Real Aridara cyakura sikabi ariko karacyakura Arsenal Ode atekada ariko nibisanzwe nabisi gitangaza mu bitangaza bene ibyo nabo bafite abo bajyana nkaho nabandi bafite nibisanzwe biraho ni nk'abandi bose. Imanda ariko umuriro kotera kure Lamine Yamal Rafinha Rashford nanuzarega bahamuhengeka yahakina yo Ferran Torres bakajya rutayizamu ngiye mfata ko nubwo akuze Tizamang the best kwisi rwose mbisubiramo ko nje purmo mvuga abataka gutya abari current ngenda gupangira 5 ko mbemera aba hari bakina uyu munsi wa none Mbappe mware mu strike kuko ni hari gukina Mbappe mushiremo rwose ngiye kumbwira rutayizamu hambere kuri ubu ntinya ni Kylian. Uwa kabiri namugira Harry Edward Kane. Uwa gatatu namugira rutayizamu ikipe ya Atletico Madrid Julian Alvarez. Uwa kane Mane City nyamu nani nkoze wakibagiye cya Haaland ni gatatira ko nibazaga Lewandowski nabuze mpanka wa gatanu nibagiye ikinyamaswa ndahera ndasubira inyuma urimo urasimbuka cyane rimwe Mbappe ariko simvayo kabiri nemera Kane buretse gatatu nicyo ngicyo cya Haaland koko kane ni ahubwo namushyira umuhungu wanjye Alvarez gatanu ni Lewando nabwo nuko akuze atakiri muri zambaraga ze zanyazo ntabwo namukora muri squad abo rero niba kiri muri top 5 nubundi ntago barwaye cyane bafite rutayizamu nyine uri muri za level z'abataka beza nyine wakwizera ku magara rendezvous hameze neza yaruhutse neza nta kibazo afite. So Barca rero ni ikipe yo gutinya umwaka La Liga yo ko mbona Real yanjye niyo gukubitwa Barca ibikombe zongera iheke La Liga barayitwara nakubeshye Barca nta kintu cyayimara kiri mu gitondo kuri jone ya 8 irandusha kuri zirambone mfite none mwe Valverde muri Mediane ngiye gushyiramo Kamavinga nire amosoye
abahungu babiri b'abirabura bahuriyemo noneho hagati bari isupu kugira ngo Barcelona ntirwaje ifitemo utubazo tw'imvune ariko ifite aka effective keretse igize imvune zikomeye ko Barca imeze neza kurusha Real pe Barca imeze neza tutaza mu Champions League ni ngenda ifata mu mukandida uri serious none uyu mwaka Barca cyane kurusha ahubwo n'undi wari we wese none ubu this season yingiye ikipe yonyine mbona yabahagarara imbere iri mu Bwongereza yitwa Liverpool. Man City iracyarimo kubaka utuntu sindayibona neza. Arsenal buri hari kinibura abantu batajya babona. Arsenal buraga abantu b'abagabo badecide ibintu. Arsenal ni lo collectif. Ariko buriya uzareye na Paris Saint-Germain ijya gukora ibintu. Dembele ari distance asohoka mu gikundi. Kenshi babyita muri peloto. Aragenda aritarura ajya hirya atangira gukora ibintu nyine bya Ballon d'Or. Ibyo bintu bubikeneye abo bakini. Abo rero muri Liverpool nkasaramba mbizi yuko when it matters most yashaka kugushwanyaguza muri amajoro mu kwezi kwa kane. Kikagukeba nk'ibitego nka bitatu. Arsenal ibingi byo gutsinda udutego tw'umutwe mu minota 89 iyo lo collective mu Champions League ikeneye ama individual Champions League niko yubatse. Champions League ikenera umukino ugomba gukora ibitego 10 iyo season niba ari yawe. Burya nicyo cyasunitse Barca niyo mpamvu Rafinha arayijyanye. Burya niko byagendaga Real Madrid ugasanga Cristiano yahetse umwaka mwiza wa Barca yahetse Kylian niyo mpamvu ubona Dembele Haaland yari yarabaye ikinyamanswa. Arsenal kuri Gekoresi wayo na Buka y'ugenda turuka mu mpande zone yayo y'imbere ubona ari na bugufi ukuntu mba munatana ati ni na mugufi nago na Arsenal buriya nago nyifata nkitinyitse imbere ya Barca cyane. Liverpool tactically nabaga bifite Barca Bayern hari wa muntu bari akanare Real yazi imbere ya Arsenal se Arsenal ahubwo kuri kane ariko Real na Man City Real ifite abo bakinnyi uvuze Arsenal ibura ariko yo tactically ariko ifite abo bakinnyi Real ifite linye y'imbere individual yigeze kubivuga Zidane. Real isa n'ifite imodoka ya Chevrolet bya imodoka by'abanyamerika byiza binini kabisa ariko akamoteri akamoteri kari hasi kwa imodoka tazamuka byiyorere mwana Real Madrid tuzabigana muri iyi minsi tuzagira umwanya wabyo ariko muri Champions League kuko ku munsi w'ejo hari n'ama match iki kintu nkibahayemo umukoro muzakigenzura. Arsenal izajya igira gustragolinga kuko irwana n'amakipe afite qualité uzistrago ahantu ziva. Arsenal ibintu ijya gukora ni ibintu bisa naho bimwe navugaga bi automated, ni ibintu bimeze nk'ibipanze, ni ibintu bimeze nk'ibyubatse mu bwonko bw'abakinnyi bituruka mu bwonko bw'umutoza. Less creativity irimo sinzi niba abantu bayibona idafite ba abantu ku giti cyabo. Buriya impamvu ubona mvuga ngo sinayitinya cyane nuko n'ahantu ibintu abandi babyubakira muri midfield ifitemo abakinnyi beza bakora icyo cya ball orientation bapasa neza ariko less creativity. Odegaard Eze n'abakinnyi beza ku rwego rwa Premier League ariko when it comes muri iki gihe hatangiye gucurwa ibyo bita bya bintu by'uburozi byo kwica muri za Champions League ba PD bari kuvanga ibintu. Man Champions League imeze nk'umunsi wo ku cyumweru. Ibyo nuko umunsi wo ku cyumweru byuka umuhanda utuje abantu ari bake nabo muhuka bona barasa neza banitonze ku cyumweru n'abasinzi sinjya mbabona mbona bamwe dusuri duhiri muri quartier sinzi ikintu cyo cyabaye niko Champions League igira ikirere cyayo cyitwikira ibituje isaba abantu bafite ubwonko ibintu by'amarige biba birimo desordre ko mwamu cyane abantu murusha musanga mu Champions League bro ukubitana na champion muri Turiki, champion muri Croatie, champion muri Ecosse, champion kaba gafite confidence karamaza abantu iwabo kagafite mutweremo kaba kamenyeranye ko gakipe kiriyumva niyo mpamvu kaba karabaga champion kaguha challenge iremereye. Ibyo rero ni iki kibirangiza ni utangiye kubona individual quality igaragara kurusha lo collective. Niyo mpamvu Champions League uzabirebe majority y'amakipe yitwara ni Cristiano ni Messi hetse tangaza ni Haaland individual nyine akaba ari umuntu distinct. So si hame ku mupira science exact ariko Arsenal nagira nk'iyakane muzoma mahirwe. Okay, tuzaganira kuri iyi mikino muri iki cyumweru kugeza ku wa gatanu byanze bikunze ariko information muri Barca Marc Bernal yongeye amasezerano kuri uyu wa mbere aracyafite indi myaka 4 muri FC Barcelona
2029 niho niko cyerekeza afite cyane cyane ko ubwo yongeyeho indi myaka 2029 icyo gihe azageza agikirira FC Barcelona. Marc Bernal, kuri Bernard ni umusore Barcelona yifuza guhereza amasezerano acyuzuza imyaka 18 kuko amakipe menshi amaze igihe bari abana bayo amakipe ashaka kubatwara, umvise na ba Casado. Niyo mpamvu uwitekereza ko ari muri projet yayo imyaka myinshi ari kugeza 18 bamuhereza kontra. So uyu nawe Bernard yaramaze kuyuzuza, bahise bamuhereza kontra, bamuhereza indi myaka 4, bamuhereza n'igiciro cya $500,000. Ni umusore wakinnye umaze gukina match 5 gusa muri equipe nkuru. Umwaka ushize yakinnye match 3 zitangira zibanza za championnat, azibanzamo cyane ko muri match 5 abanjemo match 3 ahita avunika. Yagize imvune mbi cyane ya anterior cruciate ligament yo mwivi, aragenda aravunika sezo yose. Yagarutse ejo bundi, kuva agarutse amaze gukina iminota 10 gusa. Muri iyo minota 10 yatanzemo assist ivamo igitego. Baribuka ejo bundi agaruka Marc Bernard yahise atanga umupira uvamo igitego. So yagarutse, ni byiza kuri FC Barcelona ko bamuhaye amasezerano n'igihe kirekire kuko no mukaseri Hans Flick afite icyizere gihagije ko mu myaka iri imbere azuri umuntu uzafasha Barcelona gutera imbere hagati mu kibuga. Ni umusore ufite impano, ariko ni umusore muri iki gihe Hans Flick ashaka kongera kugarura gake gake atamwihutisha gake gake, kuko ba Casado barahari, ba Diong barahari, ba Pedri barahari. Bernard no kugenda muzanamo gake gake. Barcelona ikikoze ni ukumuhereza amasezerano kugira ngo namara no kugaruka neza batazisanga umukinnyi yari aho ngaho nta masezerano meza afatika afite. Umutima uramaze kugenda yumvikana. 2029 imyaka 4 arayifite muri FC Barcelona. Marc Bernal, uvuze neza ko ari $500,000 z'amayero za release clause. Ariko uwo bita Martin Zubimendi na Declan Rice w'ikirato urakoze cyane. Defense ni mu ngome. Ariko wabonaga ko nazo bazishyiramo. Ayo bantu umusifuzi yasifuye amanota amakosa menshi. Iyo bakandagirana mu Kinyarwanda ikirato. Bonaga ko ni box. Uwo bita Gyökeres Lascelles yamukoze mu kanwa. Ndavuga ati ikipe urabona ko iri kugenzwa n'ibintu byinshi cyane. Ortamede na Gabriel na Nicole Tume yavuze ati ngiye numvise ingumi mu maso yanjye. Seri match yemereye cyane. Bamupfutse umuntu waratuza Gyökeres. So igihari nuko Mikel Arteta iyi game kwera kimaze igihe kinini mugora, yifuzaga playmaking yagutse. Niyo mpamvu yashyizemo Berechi ezamukinisha nka nimero 10 nyuma yo kugira match nziza bakina na Man City. Abanza hanze Martin Odegaard, byafasha Arsenal gukora ku mpande zombi, twarabisobanuye. Ese ntago ari umukinnyi uhera ahantu hamwe ngarimo uburyo ashingiye ku hantu hamwe, ahubwo wagerageza gukoresha impande zombi. No mu mukino hagati akaba yatsinze igitego cye mu minota ya mbere y'umukino, ariko Nick Pope aba mwiza mu mukino. Ariko uburyo Arsenal yafunguraga ikipe ya Newcastle ukabona ko kwiremaho amahirwe biri gushoboka kuruta game zitambutse, byari ikimenyetso mu mukino hagati ka Arsenal ishobora kuza kubona ibitego. Ariko yisanze mu mukino bayibanje igitego cya Nick Ortmed. Bari bahinduye umupira muri surface wo mu kirere, no musore muremure cyane metero imwe hafi na 99 ahita atsinda igitego cy'umutwe. Ariko Arsenal mu mukino hagati yagendaga iyobora. Arteta yaje gukora impinduka zinyereka yuko groupe ye imaze kwaguka mu buryo bwa squad, ko kuri bench guhagurutsa umuntu nka Martin Odegaard, guhagurutsa umuntu nka Martinelli, guhagurutsa umuntu nka Mikel Merino. Mu kibuga wari ufitemo Zubimendi, wari ufitemo Bukayo Saka, wari ufitemo na undi muntu wasohotse mu kibuga ni Ricardo Carafiori. Binyereka yuko iyo groupe abakinnyi babanza mu kibuga bakoze ibishoboka byose uretse gushyira muri file, ariko n'abavuye kuri bench bashobora gukora impact, bashobora kugira icyo bakora ku mukino. Ni nabyo Eddie Howe yavuze ati kwinjiramo kwa Martin Odegaard byatumye igikuta cyacu inyuma gitangira kugenda gisenyuka n'amapase ye, kubera ko yatureguragamo imipira ituma uburyo twari twegeranye bitangira gutatana. Icyo nakundiye Mikel Arteta nuko yamugumishijemo akinana na Eberechi Eze, arabanza testinga kucyo yakora bombi bari mu kibuga, agiye guhura n'ama equipe yicara inyuma akina low block nka Newcastle. Akina gome inyuma cyatse kubita ngo yicara inyuma, ko ari ukuguma inyuma ukaguma inyuma ariko wenda ufunga mid block. Ari no kuguma inyuma ubona ko surface niyo mwafunze cyane. So kuri Eberechi Eze na Martin Odegaard byanyeretse ko Arteta no kuzindi game azakeneramo service zabo bombi bari mu kibuga hagati ari babiri bizakunda. Odegaard
nka playmaker uhengamiye iburyo, Eze nka playmaker uhengamiye ibumoso. yego Declan Rice akabakinamo hagati, bizatuma gupfumura ama equipe kuri Arsenal byoroha kurushaho, kuko Eze azi gupfumura, azi no gutanga passe za nyuma zivamo ibitego. Martin Odegaard azi kuwutembereza, ashobora kuba urabona kuri ya Barcelona yishe Newcastle, Pedri yaragiye muri mediana aricara arateka atanga passe nyinshi cyane zituma Newcastle bagenda batatana. Icyo kintu Odegaard ku munsi we mwiza abantu bakunda kumushinja ko atarekura passe zivamo ibitego za nyuma, akenshi ari muri final third, ariko bakunda imikinire ye muri deeper zones, muri zone zo mu hagati cyane, bakunda uburyo atembereza baro. Bati biriya bintu arimo abikora, apfumura passe zimwe na zimwe muri final third zigasanga Eze akaba ari usinya ku rupapuro rw'umuntu ugiye gutsinda igitego, bizatuma Arsenal ikomeza kurushaho kutamenya ibyo igiye gukora mu mukino. So niza ko Arteta icyo kintu ni ikintu igiye muri iriya game, uko n'izindi game nka ziriya, kuko yabigenje neza. Abantu benshi batekerezaga ko Odegaard agiye kuzamo, Eze yari busohoke, ariko kubagumisha muri babiri, playmaking ikipe Arsenal yahise yaguka cyane, amakross aba menshi muri surface. Nabyo nigeze kubwira ko mu gihe azakenera kudomina equipe hagati mu kibuga, azakenera Skelly mu mukino hagati, yamuzanyemo akuramo Ricardo Carafiori, nabo yongera amafluidity y'amakross bateraga muri surface equipe ya Newcastle. Uko byagenda kose Mikel Merino no musore muremure amaze kugaragaza ko ibitego by'imitwe yabitsinda. Newcastle kuri akuntu yari yicaye inyuma mu bihe runaka, byagaragara ko uko bakomeza kugenda bayipfumuramo, Nick Pope nadakomeza kuba mwiza, iraza kwinjizwa ibitego. So nekeza ko kuri Mikel Arteta ni game yigiyemo ibintu byinshi cyane. Amaze gukina match 8 iyi sezo, atsinze 6, yatsinzwe match imwe gusa ya Liverpool, amaze kunganya match imwe yonyine ya Man City, izindi 6 urumva ko yazitsinze. Afitemo clean sheet 5 muri match 8. Kipe irimo irugarira neza, amaze gutsinda ibitego 16 muri match 8, binjizwa 3 gusa. Felicitation kuri Mikel Arteta kuri iyi game, kuba babyigenje kuri yako ni kibuga amaze igihe baburiraho amanota. Sikenshi mu by'ukuri bajya kuruka umuzamu akoze save enye mu mukino, yabikoze Nick Pope, yigeze no kubikora mu kwezi kwa gatanu 2023 nabwo bakinaga n'ikipe ya Arsenal, akora save enye mu gice cya mbere cy'umukino ku munota 96 n'amasegonda 23 2023 mu kwezi kwa 12. Arsenal rakibonye cya Declan Rice bakinaga na Luton Town, bongeye kukibona ku munota 95 w'umukino n'amasegonda 45 cya Gabi Magalhaes. Mu mitambutse Ligan baravuze ngo gutsinda ibitego mu minota nyuma kuri Liverpool si ikimenyetso cyo gutwara igikombe, ahubwo ni ikimenyetso cy'imbaraga. Nyirabyo ko arabivuze ngo guti ibintu numva hano hanze bavuga ngo ni sinye y'igikombe, ngo yaracyari kare, uti ni ikimenyetso cy'imbaraga nke kuri Liverpool. Ariko sintekereza ko wenda cyangwa se mu buryo bubitekerezamo kuri insinzi yo kuri iki cyumweru umuntu yavuga ko kuri Arsenal byatewe n'iki, cyangwa se mu buryo bw'imikinire bajyagenza bite. Ese ko muri kano kanya hari andi makipe yatsinzwe za Liverpool na makipe arimo za The Blues, Arsenal iki gitego cyo ku munota wa nyuma n'iyi nsinzi kuri Mikel kirasobanura iki ku mikino iri imbere muri shampiyona y'Abongereza? Ubundi nko kuri izi match bakinnye muri iyi weekend, nakubwira yuko ibitego 8 byatsinzwe inyuma y'umunota wa 90 kuri fixture karabaye mbere yo kwa zino match. Jibuze mu nyongera mu kanya Everton jibuze mu nyongera West Ham, yego ibitego 8 byose, yego sa Tottenham ariko zabibonye, za Arsenal zande mu minota nyine ya Crystal Palace na za Palace byagiye biboneka byinshi. Ubundi iyo umukino uri kugana ku musozo haba ibintu bibiri byonyine, ni nako bizanagenda imperuka nigera. Kuri end haba icyo bita risk na reward, nta kindi. Ni ibihembo cyangwa se nango nje nda Arsenal, nje hano nje gushaka amanota, sinshobora gutaha ntayacyuye, mfashe riske, nsimbuje abakinnyi, ngiye kuzajya njugunya baro ndende imbere, ngiye gushaka igitego omboka, ibikira bikire, ibipfa bipfe. Ibintu rero ni bibiri, kuko mfashe riske ndabona reward, cyangwa se bakinjugunya, cyangwa se ibyo na riske nafashe mo riske ndaza gusarura nyine
ingonera ibibazo biturutse muri risike nafashe. Yego. Ngira ngo uko match iri kugana ku musozo niko pressure mu mitwe y'abakinnyi isho kuzamuka touchline buriya baba bavuga bumvikana. Abakinnyi kubera kumenyera gukina umupira w'amaguru bagira krono mu mutwe wabo. Buriya bari iminota bayumva bayisensinga ibimurimo ibimutemberamo abazirenje atanarebyeho ariko baranabimenya nyine. Uko rero biri kugigana mu minota ya nyuma Newcastle iyo ivuga ati ewana twinjiye muri 85 sigaye ingahe niho ahantu ubona abatoza bahaguruka kazajya agira gutya kereka umukinnyi ati ni 5 ntakosa nubona no gutamporiza bitangira no kwiryamisha nango ubwoba buba bwinshi kuko baba bavuga ngo we are near turi bugufi cyane bwo gutwara amanota bagahita bisubirira inyuma bakaba bati tujye gufunga noneho ubu nta nibyo kuvuga ngo turasohoka tuve inyuma turabyaho tujya kuri Liverpool. Ndibuka bagiye kumanika kiriya kintu kiriya gitaburo cy'iminota Arteta yaje abaza umusifuzi wari ugiye kugeza amati Simoni harya ati ningahe ndabyuka naho ubonye bari begeze agira gutya yereka abakinnyi ni Anton Taylor ati baduhaye 8 yakoresheje intoki. Iyo rero ibyo bibaye bihita bigenda bigahita bituma niba imwe isubiye inyuma yose n'indi z'imbere yose bigahita bigenda bigahita bikara none ikintu cyitwa traffic muri box. Yego. Kuko niho twese tuba dukeneye kugeza aba nta muntu bikirimo gupasanya imipira myinshi and results ni ukwijugunya ku izamu nta kindi. Ubwo ko abantu bari kurushaho kugenda rero bajyayo uko niko twakunze kubona muri no season Liverpool ikora ama late drama igatsinda ibitego mu minota ya nyuma abantu bati Liverpool irakomeye bati Liverpool ni igitangaza. Yes nakanye kubera yuko ni ikintu kitamasekite antake coach ngewe ntabwo nshobora kwizerera mu kubaho iminota ya nyuma usigane oya foke ukora ibintu neza sinda minota 60 ya mbere yarikoze muri za Barca soza gakipe kare bantu bajya kwibrosa bakibrosa boga bakoga abataha karashana ko drivinga bakagera mu rugo kare nagacometsemo bine umuntu ufite akazi mu gitondo kanigenda ku minota 75 kabati bitego naza kubireba gakipe nagashosha umuntu akitaye ko butego bwa nyuma nubwo amakipe ataza umupira. Niki rero cyatumye Arsenal nayishimira kukubasha gukura bino bintu kwa Newcastle. Tactical Arsenal yahinduye uburyo yateraga kona zayo mu gice cya mbere. Arsenal yateraga kona kuri icyo bita far post cyangwa se kuri poto ya kabiri mu yandi magambo kona za Eze na Rice niba yabivuze Aderar ariko ndabidevelopa gato niba umuzamu niba umukinnyi ugiye gutera kona ari iburyo burya iyo yateraga kona muri Premier mita kuri Arsenal ntabwo yateraga kuri iryo poto rimwegereye ry'iburyo yasimanuraga kuri ya poto ya kabiri repfo y'ibumoso niko akunda itera ikaba ari kona ifite imbaraga izamuka igasa n'irenga izamuka ikagenda burya bashaka Trossard cyane ku ipoto ya kabiri naho ngo iraza yitimanukiraho ahita kozaho amemina mu izamu. Hari n'impamvu abasore ba Newcastle muri defense niba reba kurusha ba Arsenal batakaga umva niba ari Botman ahagaranye na Danny Ban na Wortmed agiye kudefanda na Joelinton na Wortmed ahubwo wowe niba bafunze baswaminze box ari mu kabuga k'umuzamu karaka kabanza bisaba ko barenze imipira we none barenze imipira uri inyuma yabo ari we uyigarura none ukayigarura ayigarura isa nk'igendera hasi mukayirwanya cyagasubiza inyuma gatoya. Arsenal rero yahise ibona ko Newcastle nta nubwo kubera ko ari barebare nta nubwo marking umuntu icyo bita man to man marking. Arsenal yahise ibona ko Newcastle iri gukora icyo bita zone marking no kugenda igahagarara kuri poto ya mbere baki abandi bakajya kuri poto ya kabiri ari benshi kuko ari Arsenal ibiri baro yazagiza ni barebare bakazajya biyaminiya bakazikora. Arsenal yahinduye ko yateraga kona umva umuvuno bakoresheje nubundi bajyaga kuri deuxième poto nka hariho bategerereje ariko bakaba bafite isiri ko uri butere kona aratera kona itari hejuru cyane bikabije iri buze kugwa neza hafi ya Premier poto. Sinzi uri kubyumva ndabyumva. Ibyo rero birukaga bava kuri deuxième poto biruka bo baza gusangana na Premier poto kwa Takio Baro. Igitego cya kabiri batsinze cy'umusore witwa Magalhaes niko cyagiye. Yego.
bateye Cyo cyaje kona kuri premier poto rwose. ahita aza neza kuri premier poto neza gutya ahita Direct akoraho gusa rwose. barahindura icyerekezo no mu izamu kandi baziteraga mu gapeti sirifase neza 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 kariya kanyuma ka gardien agomba kuba K'umuzamu, ari yego. ku buryo umukinnyi nawe akoraho n'umutwe ni muri nteba ni mu izamu Direct. so icyo rero urabona ko akazi ka Joveri yavugaga karakoze uriya mutoza ushinzwe set pieces muri Arsenal ni ibyo ngibyo